Ukuthula kwabangcwele. Ngiyabingelela abathandekayo egameni lika Jesu Inkosi. Amen. Amen. Siyayibonga Inkosi. Sesikhona noma kubanda abathandekayo. Noma kumakhaza sikhona. NoSathane ukhona. Akadeli noma usukholwa. Akadeli noma usunesikhathe eside ukhonza Inkosi. Kodwa ubelokho ekhona. Ukhona futhi uSathane ezulwini uyazi. Thina kasazi ezulwini kodwa uyazi uSathane. Uyahamba ekhona ayonegotiate nabasezulwini abuye ahambe uyamuzwa lapha makuthiwa acela uJobe. Kwathiwa uphumaphi Sathane? Wathi ngivele emhlabeni ade ngisula kuwo ngibuka yonke into. Umbonile uJobe inceke yami mesaba uNkulunkulu nekwenyanyayo okubi na. Uthi kuSathane awu ukunyanya ngephutha yini ngoba angithi umbiyele ngothango lomlilo. Makungasuka lolu thango naye ngafana nabo bonke abantu. And leyo iprofesi ukuthi noba sinqoba siyanqoba nokunqoba ngayo wasithandayo. Sinqoba ngothango. Asinqobi ngoba sasi ngoba sinesikhathi eside esontweni. Kodwa sinqoba ngoba sibiyelwe. Manje ke bathandekayo sesifikile ke sesikhona kuleli viki elikhethwe iNkosi kule nkonzo yami. Kuba sonke thina abafundisi sishintshe amapulpit. Kusuko le esela, kusuko la ayele kanjalo le ize yafika eMpumalanga. Nangapha ngakithi nje siyezwa bakhona abazalwana bavela la bale ngakithi egameni leNkosi. Siyabonga kakhulu bathandekayo, siyamkhola uNkulunkulu imission yokushintsha kwabafundisi beze babandleni amanye iyogcwaliseka abangcwele. Siyamkhola uNkulunkulu kuzokwenzeka kanjalo. Can we connect IT department? Noma khona okungakalungi bathandekayo. Kodwa thina sobe siqhubeka sidlizwe leNkosi esiya phambili ngoba zonke lezi zinto esiziphethe kwalezi insuku zisifica sikholwa abangcwele. Asikholwa ngoba kukhona lokhu kusifice nje eqinisweni lilonke. Uyazi ukuthi masiphenduka thina ngisho organ le edlalwa abafana bingekho. Besihlabelela nje ehlabelela amakhono ehlabelela and Inkosi ikhona. Wafika ke lokhu kwegenge encane ke nathi wanibona sayenza nje lokhu kahle sizingela abancane ngoba izinto zabo lezi manje ke siyabona ukuthi babangasho ukuthi kwagogo kodwa bathi nje no nathi sisentweni bafika nje bathi bafice kusasa nje ngolosika kulwesine kulunini mama ngimemele bona nje umuntu asalise ekhuluma awashe izandla asigeze izandla njengoPilato. Mabefika lapha bafuna bafice zikhona zonke izinto ezibangasho ukuthi hawu lamakhehla hawu labogogo Nkosi yami bathi mhla ngiyokumuka ngishiye lo mhlaba igama leNkosi lithi Amen. Lezo kweziwa yithi abazizwa laba bancane. Cha. Laba bancane bathi qala belibanzi ngqongqoshe wezulu. Ukuphila. Qala belibanzi. Qala belibanzi. Ngiyakholwa ukuthi abangcwele befika abathandekayo bazosifica siqhubeka.
Alibonge igama lenkosi. Masibhekeniswe lenkosi, usekuright. Masibhekeniswe lenkosi ngivezele i-topic i-theme yosuku namhlanje. Masibhekeniswe lenkosi selitholakala encwadini. Yes, I do have. Go back. Kodwa namhla so cisha oh yes. That's it. Niyayibona lencwadi bathandekayo? Ake sithi kuphindele emva kancane. Right, Nansia. Yes. Ngicela sifunde lencwadi. Awubatshene ma? Verses. Yes, asingene ngayo ke. Sihlale emhlolweni. Kuhlwa alibonge igama lenkosi. Ukhona usifundela ngolunye ulimi. Amen. Masithandaze. Singiyamethemba mina se ngiyamethemba lo. Igama lakho Nkosi yesulu ungubayede uyinkosi sesifikile kule ndawo moya kaNkuluNkulu nangithina sisekuwe sisekuwe mthandi womphefumulo wethu sisekuwe wena wasihawukela nowasikhiphe emajukujukwini omhlaba mana Nkosi ubongeka mana udumiseka hamba phakathi kwethu masihlukana kule ndawo sithi uNkulunkulu besivakashele yenze njalo Nkosi egameni lika Jesu Nkosi amen. Siyabonga kakhulu bangcwele nasi ke isihloko senkonzo yethu yanamhlanje ukuhlangana noNkulunkulu ekuphumeni uye ebukhoneni benkosi out to the presence of God.
sizokhuluma ngokuhlangana komuntu noNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. But singena ngakho le ncwadi ngale brief info. Kule ncwadi bathandekayo besingakhuluma ukuthi masifundisa ngayo usonto iBible class. Bese ngafike sikhulume ngokuthi the book about Exodus. Bese sithi the period isikhathi esabhalwa ngaso ngoba siyazi verse uthi incwadi eyabhalwa ubani. Isikhathi eyabhalwa ngaso. Bese sikhuluma ngetheme yayo. Lokho ngasithatha mhlawumbe insuku ezimbili sikhuluma nje ngalokho. Niyezwa bangcwele. But la kuthiwa brief info usingeniso nje hayi ngoba ngempela unpack incwadi ka-Exodus. Now, Exodus gets its name from two Greek words that mean way out or departure. Njoba nje vele Exodus usho lokho ukuphuma. Get out or go out or departure. The context of the book is captured very well in the first 5 books of the Old Testament, namely Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Are you with me, class? These books are referred to in Greek as Pentateuch. Pente, that is the Greek language, Greek word. Pente, which means 5 volumes. Lezi ncwadi bizwa ngokuthi 5 volumes njoba ihleleke kuGreek incwadi kaGenesis, Exodus, njalo njalo soba zinhlanje 5 blocks, 5 volume incwadi zokuqala eyiseBhayibhelini, right? Asiye phambili. Now, masikhuluma ngokuthi ke kungcweliswa abantu. People consecrated to the Lord. Bangcweliswa abantu, bangcwelisele ebukhoneni benkosi. Ithi ke lento Moses the leader and the lawgiver said, Moses, the Lord your God has carried you as a father carries his son all the way until you reached this place called Sinai or Horeb. Le ntaba linema khona Sinai district le or region le okuthiwa Sinai. Angithi Sinai le noma ikhona le ntaba kaNkulunkulu iHoreb, but kunale region okuthiwa Sinai. Lo Sinai lo uvela phi na? Mangakhuluma kahle ukhuluma ngendodana kaAbraham ayizala Ketura. Wantu Abraham waganwa uSara washona wasephinde ganwa futhi. Khona indodana yakhe ayizalayo ke lapha yilona ke yafika thola le ndawo ke le region le. Kodwa ke khona le ntaba ke yeyimanga la uNkulunkulu ahlangana khona noMoses. La khona uMoses wabona isihlahla sivutha. Manje sivutha isihlahla singapheli. Masivutha isihlahla kuthiwa kwakuyi attraction. Uma ubona sicula lapha sicula attracting imphefumulo einhliziyo zabantu ukuba zizoqoqeka zize mase kuzoshunyayela. But ke masivutha lesihlahla ke sivutha izinsuku. Lo welusile la uMoses welusile umelusi wakulusa impahla zasekhweni ngoba niyasazi ke sonke istory sakhona siqala kusonto sikole bakhuluma ngoMoses ukufika kwakhe kwaJethro kwamkhwe wakhe njalo niyayikhumbula lonto. Wafika ke waseyahlala ke waseba umuntu wakhona elusa khona ke ebalekile eGibhithe accused kukhona ama cases awenza wabulala umuntu ethi naye ethi uzama ukuthi ulwela abangakubo kanti bazomthatha bamthwale bawumsa komkhulu lo wabulala umGibhithe wamgqiba lo wasebaleka ke hlubuka ke seziyothola amantombazane esekwazi ukuthi asahlale ke lapha. uNkulunkulu ke lokho emlandela uNkulunkulu uyamlandela umuntu ukamlandele engaboni umuntu ukuthi umusa lokho kulandela. Sibona nje sonke sikhuluma sila salandela umusa singamazi uJesu singaboni lutho kodwa umusa walokho hamba nje uchungeza uthi wamlandela kumsa vuthi isihlahla. Manje ke mayethu uyasondela ethi ufuna ukubona yini lenza lesihlahla sivuthe kodwa singapheli.
waseqhamukisa la emlilweni, qhamuka emlilweni izwi. Moses ungabusasondela la. Kumla ke icathulo zakho okanye imbatata zakho ngoba lo mhlabathi osumkuwo ungcwele. Kwenziwani ke manje? Uyahlanjululwa ukuba kwazi ukuthi asondele eduze kwenkosi, eswe inkosi into ayikhulumayo, hlanjulwa kulolu utwaye lwakhe lokuba uaccused waseGibhithe njalo njalo. Mayise sigqobisa phansi ikhanda, introduction qhamuka emlilweni. Mina nguJehova, uNkulunkulu kaAbraham, kaIsaka, kaJakobe, ngehlile. Inkinga nezinsizi zesizwe sami uIsrayeli zifikile kimi. Ngakho ke wena ngizokuthuma ukuba uyobakhipha. Awu ngekubani mina? Akithi ke kuvuka le ngqondo ke ukuthi hey ngapha mangibaleka le sekuthiwa ngibuyele khona futhi. Uyayibona lonto? Abake beqa bazokutshena ukuthi maweqa thina sathi maseseluse inkomo. Mayike zadla ukudla kwabantu uvela ubaleke ngaphesha komfulo kwakunamaplaza ungene khona eplazini. Ukuthi ufuna umsebenzi. Umlungu athatha igonisa hamba ohlaka umoba. Bakufune ngale ekhaya. Mabefika lapha befuthi uhlaka umoba bakuthathe babuye nawe ngesibhaxu bekuweza umfula bekubuyisa ngapha. Bengazange bemtshene nomlungu ungaholanga futhi nawe ngoba nawe ubuyeqile. Naye ke wathiwa phindela le eGibhithe uyokhipha abantu. Washoka naye ke wazama ukuyivikela ukuthi hayi mina ngiubani mina njani angikwazi nokukhuluma. Awubani owenza umsimungulu? Ubani owenza umuntu akhulume? Akuyena yena uJehova. Hayi waze wamnikeza ke demonstration, uyabona? Ethi ke yini lo iphethe induku. Iphose phansi. Mayiphosa phansi phenduka inyoka. Ibambe. Ungabaleki ibambe ngomsila. Mayithi ibamba ngomsila iphenduka induku. Induku a dead stick iphenduka a live snake. Uyamdemonstrateela njalo ukuthi lo ukhuluma naye ulona owenza ongekho kube khona. Lona osukhuluma naye usikhonela ngokwakhe. Faka isandla wazi ke sifubeni asifaka athi uyasikhipha siphuma sinochoko. Siphindisela athi siphindisela siphuma sinje. Hamba ke wathi manje nginamalimi cha ukhona umfowenu uzokuhlangabeza mawufika ngale uyena soba spokesperson wena ube uNkulunkulu kuye. Hamba ke kodwa le nduku ungayishiyi. Hawu kanti umzalwane umuntu ophatha into yebo uma ekayishiya into yale ndawo uvela phenduka umuntu naye njengabantu bonke. Kodwa into emenza ahluke yilento ayiphethe. Ungayishiyi le nduku ibe sesandleni sakho ngaso sonke isikhathi. Le nduku iyokuxazulela inkinga, le nduku iyovula indlela la ingekho khona. Le nduku iyodala okungekho kube khona. Uhamba nayo uMoses. Uyapi uyeGibhithe uyafika ke khona. Uhlangana naye eSinayi. Kodwa ke nansi into engifuna ukukhumbuza yona. Wathi uma usubalandile laba bantu ubalethe la. Bawukhonza la. All right. He has protected you like an eagle protects its young. Amachwana okhozi. He carried you on eagle's wings and brought you to himself. But God presented Moses with the terms, with the terms of the covenant to be presented to the people. Terms, this grace of God, unama terms. Lalela ngutshela into kulord ekhishwa eSodom. Wathi masebe ngaphandle basebenikwa ama terms okuphuma. Kunama terms okuphuma. Njengoba ngibatshela yabazalwane, bazalwane kunezinto esayilahla esasinikwe zona zingama terms omumsa. Zingama terms okuphuma. 1 kuthiwe phuma ubalekele ukuphila kwakho. 2 hamba ungemi indawo. 3 hamba ungabheke emva. 4 ubalekele entabeni. Nalo ke banikezwe lapho uma efika lapho Moses wanikezwa ama terms azowanikeza abantu. Lama terms azokwenza ukuthi babe yilokhu inkosi efuna babe yikho. Babe walahla lama terms baba abanye abantu. Alibonga igama lika Jesu. Now, God's property. Israel is God's property. His own treasured possession. Uyifa lakhe.
Israel will be a kingdom of priests. Israel will become a light to the nations. They will be able to be the light because the earth belongs to the Lord. But in those days, few had any concept of the universal God. God was associated with the gods. God was thought of as local or territorial and thus limited. Ithini lento? Ithi kwacatshanga ukuthi uNkulunkulu ngalezi ezikhathi babancane abazuthi uNkulunkulu universal, uNkulunkulu omhlaba wonke. For thina sikhonza uNkulunkulu omhlaba wonke. Umhlaba nezulu. Kwakukhona uNkulunkulu welocal, bekuthiwa khona uNkulunkulu wala. Bese bakhona uNkulunkulu weGauteng. Bese bakhona babengazi la ukuthi khona lo uNkulunkulu womhlaba wonke ngalezo zikhathi, right? So ke manje ke ukukhuluma lapha ngokuphuma ngoba into esizokhuluma ngayo sishumayele ngayo sithandaze ngayo namhlanje. Umuntu ehlangana noGod Almighty. Umsebenzi inkulumo yethu yanamhlanje leyo esizokhulumela phe kwayo, right? Purification. Hlanjululo. On the morning of the third day, thunder roared, lightning flashed. Thunder roared. Makuthiwa thunder roared. Shuyizulu. Leyo thwasa nje ihlobo zobona. Makukhona umuntu wakho bayisiyoni la uzokutshenta imali kaladuma isiyoni senze njani. Isiyoni siyalisaba izulu. Isiyoni mangaduma izulu la ungaphela konke lokhu ukuthi kwenziwayo. Mina ngizalwa isiyoni, mina umama wayengithandazi. Enze iwasho elahla nezingane njalo njalo njalo. Way strong kakhulu mama. Maliduma izulu. Umama wami beshintsha. Agqoka ingubo zenkonzo, athatha isikhali sakhe, ashintshe nakithi la endlini. Maye kahlabelela wathi uyivane yophayo. Yahlatsha hlatshelwa thina. Kwawena mawusunyakaza lapha bambe ngesikhala. Fikile izulu. Kuthiwa ke thunder roared and lightning flashed. Yenzani lento? Lidumelani leli zulu? Wenzani lo mbani? Uyasebenza lo mbani. Right? And dense cloud came down on the mountain. There was a long, loud blast from a ram's horn. Uphondo lwenqama. Ram's horn. All the people trembled. Bashaya uvalo laba bantu. Moses led the people out from the camp to meet with God. Icala lethu ke ma eldami, ma dikonami, bakhokheli. Into ithi uma ukhona umuntu ophethe iBhayibheli lapha osheshayo masinyane. Uyabona uma ngibheka incwadi yamaHebheru chapter 12 uverse 15 uzobona ithini lencwadi. Hebrew chapter 12 verse number 15. Awungifundele leyo verse nje khona sodlula kahle. Nizwe kahle ukuthi ithini le ndaba. Yes. Alifunde ngesizulu noma isiXhosa? Angithi kuyabona ke mase simshumayezile umuntu ngitshene mina la inkozo lapha yalahleka khona mase simshumayezile umuntu kumsebenzi wethu kumbheka ukuthi uyagqoka na ma engagqokile sikhathazeke ngoba lithi iBhayibheli niqaphelisise bangabikho silela emseni ngoba mayesilela funa kuvuka imbewu lokhu ezo destroy yonke lento ingene kulento bese dukeka yonke lento ekhona. So umuntu ukusindiswa ukuthi umkhethe uJesu kuhle lokho. It's a part is step number 1. Manje inkinga yethu bazalwa abantu sibhizi
sibhizi siyagijima sigijima sikhohlwe uyabona umuntu okhohlwa ingane zelo ayingane mayizalwa qala nje thengelwa ingubo ezisoft ezingane nesikhumba nesikhumba sayo ikwazi ukuthi so yonke into engane nje soft ibhayila soft yonke into soft ngishoni oyithengayo bese ikhula ingane kanjalo impahla ziyayishintsha ishintsha sezibe lukhuni ngoba sokusho khona njalo ukuthi impilo iyakhula manje thina laba bazalwa emoyeni enkonzweni bavele bazalwe singababuki singabheki singakhathazeki ukuthi eyinkosi yami Jesu ugqokisa lo ngoba maye ngagqokile angeke afike ngeke zakwazi ukuhamba that is why malithandaza ibandla kuboshwa uPetro uma ifika inglozi kuye yafika yamthinta ohlangothini asewa maketanga bambophe ngawo awiswa itouch of the angel ethinta uPetro uboshiwe ukuboshwa kaPetro engaboshiwe njengeboshwa lezi wayeboshwe uPetro eboshwe la iketanga eliyelibopha isotsha nangapha libopha isotsha kwenza ukuthi mayithinteka kuvuka isotsha le ngoba wayesekaphuma kaphume ejele baphuma nje kuvaliwe yonke into kwathiwa bengekho phakathi kwase kuthiwa no asenze sure ukuthi lo akagadwe kushintshane ogadi mayelele alale boshiwe kodwa mayifika inglozi ifika ithinta uPetro amaketanga awakuPetro isotsha lokuqhubeka liboshiwe la mase liboshiwe ithi inglozi sukuma qoka faka icathulo zakho ngilandele akekho ozolandela inglozi kaGod Almighty engafakela uthe enyaweni njengoba bengekho nje enkonzweni bengafiki kushothi icathulo azikho icathulo ungabasoli bathi ngithandazela awu Nkosi sifake icathulo ngoba uzohamba kanjani into engafakile kuhlaba yonke into kunamatshe kunje so ke kuthiwa ke niqaphelisise ngabikho silela emseni laba bantu umuntu mayisindiswa umthwalo walaba bamzalayo ukuthi uyakhulu uyasiwa lapha yakuyohlangana nalona ngoba lithi Moses led the people out from the camp to meet with God uba bahlangane naye right they stood at the foot of the mountain all of mountain Sinai was covered with smoke angibayibuka lento smoke because the Lord had descended on the mountain in the form of fire wehla njengomlilo phekwa lentaba kaNkulunkulu right the smoke billowed into the sky yenyuka intuthu la bayibuka lento yenzani yonke lento abayibukayo igoma lona iyamsala yenza ukuthi lo muntu athole the spirit of the sun abe nomoya obudodana ngoba afuneka umuntu ohamba la enganimukelisi umoya obudodana when he walks or she walks here fanele aba nawo umoya wosalo la uyabona mina kithi kwaZulu angihlali khona noma ngahlala unyaka wonke ngize ngibuye ngoDisemba kube khona umuntu le kwaZulu ofuyinja elumayo kodwa ngeke ngithi mangifika kwaZulu ngime esangweni naku ngibona inja ngicela ningibambele inja yove ngene mayisale nje ayisuka la ubani wafuya inja la ekhaya yini engenza ngihambe kanje ngingene kanje the spirit of son umoya obudodana spirit of sonship iwona uzothi angikwazi ukuma ngithi niyangivulela yini ngoba lo moya obudodana ufuna ungene kuba bonke abantu abala wonke umuntu ayizwele mayihamba lapho awungahamba ekhaya awungafika ekhaya angabika umuntu ohlezi otshengisa ikhanda ingabeleli isonto labo liphuma nini kodwa cha yena lo mfundisi ofikile ungathi uyashesha ngabikho nje umuntu ayizwele nje uthi ya sengifikile la engibelonga khona uyabona sengikhona umsebenzi wami nowakho thina esishumayezela umuntu ulo muntu akasiwe phela kulobo umshumayeza ngaye ngoba lo mshumayeze ngaye khona izinto okufanele ba zingene kulo muntu ahlanjululwe akhishwe kahle agqokiswe izinto zala uma esela esekhonza kufuna akhonze embethe mayethandaza kuthandaza umuntu wembethe mayehlabelela umuntu wembethe sekuhamba ke zonke izinto ke usubona ke thina esindiswe eqala sikuqhasha amantombazane kwenza yonke into
asitshenwe mfundisi akomkhokhela akomhlangano ohlale phansi uyabona ke mfana zingaki intombi zakho hayi zintathu hamba kuzale ayikazi bekhona into enjalo ifika nje into kaThixo busuqala manje mayifika sisi ngilimele ngikhiphene empini abantu sisi khona inkosi yami intombazane engathi mangitshene hey sisi ngicela ba sime kulenta angisalungile ngihlangane noJesu sengiyakholwa yathi intombazane khuluma iqiniso ukuthi uthola abangcono ungathi usuyakholwa ngoba wathi wena mhla weshelo uyakholwa wena ngabathe inkosi yami ngiyachaza nami ngingakazi lutho cha sengithole lokwempela hey yakhala intombazane yathi ha nenza nje uma seninje ngaba namahloni ngingazenzi nami ngenziwa yilokho engihlangane oh my god ngenziwa lokho engihlangane nakho awu kodwa sihluphekelani bafowethu awu bakithi sifelani ikhambi likhona siyahlupheka kangaka uma ifika lento lalela ngitshela uyabona nje banizalwa noma ningaka nje nizalwa emndenini yahlukene kubo kwalo kwathi wakho umuntu ophumelela kubo kwalo bayabanga laba bawu3 kubo manje babanga ke yonke into bayibanga lapha ekhaya ngoba umndeni nibanga ngisho nibabili mayifika nemoto lo noma ngathi ngicela nje bafowethu esebenza lo eGoli laba abanye bengasebenzi ngicela bafowethu usenze nje into elula ngoba sengiyakholwa ngicela nginenzela ngithengele impuphu nje thenga impuphu nje kuphela lapha emzini yenu just 25 kg bese mhlambe nje hayi sokhipha 1000 bathathu khiphe 3000 bazoyimukela 1 2 3 baqale bahlangana bathi ithatha apha le mali lo uthwala ngathi lo aniboni nini uhamba ngeemoto yena ingane zakhe ifunda ezikoleni eziphezulu manje uthengela usinika 1000 njalo ngenyanga ngobe yini yena umuntu akazalunga engahlangananga nokuphila umuntu njoba nizalwa nje kunento eziningi zemndeni nisa lapha ke enkonzweni nithwele yonke lento kufuneka ke manje i-cleansing ne-purification eyenzeka kulomuntu before angene committee before angene kwi-position yokuthiwa yi-leader enkonzweni kube khona i-purification benento ezilahlekayo agezwe ahlabelele ingomethe emoyeni ngenwe yizwi lakho Nkosi bese kuyaqala ke manje ke lento ke wonke umuntu athi ngafumana umsa wonke umuntu akabikho umuntu othi mina njani ngoba ivangeli udaba ngeke asakalichaza kushona ilanga ivangeli lithatha umuntu onemali limngene mayefika la umbona ngathi uthothebele kwedlula bonke onento ungabusambona ofundile ungamboni ehlezi phakathi kwabanye abantu kondawo le nothi nizululene ngamfundisi khona mina fika ifundiswa lapho principal nabahloli bakhona la nabanye banihlezi la emhlanganweni ufice laba abazi ikhulu behlaze nihlupheke hawu nisiboneke nipeni bakithi woswa ngomnyethu hawu ake siboleke lapho kuthisha omkhulu hawu thisha omkhulu awukwazi ukubambona ivangeli liyaunify ivangeli lenza yonke umuntu ngathi uyalingana nomunye akekho ngoba sonke bakithi sitholwe isinethile imvula yomhlaba sahawukelwa sonke nje basigene ngalomnyango umnyango omsa nami ngithi Nkosi yami nami ngibaliwe kulabo bathandileyo how praise to his name praise to the holiness akabudunyisa uNkulunkulu akabatshaza udumo malibe kuye akekho umuntu mina ngiye ngixakeke ngempela abazalwane bezobanga awuthi mfowethu ayinawo uthathwe ezonweni nami ngathathwa ezonweni yini ke sesoyibanga la sesibangani ke phela ngoba nami ngawukelwe nazo singabanje abahawukelwe ngakho nje masibuka ubona ngathi bangcona apha ukuthi awubafowethu nikhona mabehlabelela ukuqhubeke ngelilanga uzuthukuthela bethi mabehlabelela uzokuncibikala ukuthi bethi mabethandaza engakho ngithi labafana abadlala ilokani so ngathi bangaba geared to what we are ukuze bayizwe bezwe ingilozi mayisikhona unase sithandaza sifuna lamazwi eniwashoyo
esahlona baba silapha nje silethwa isandla somusa simuza uthini manje abafana laba bayishaya imnandi lento yabo uyabona bayishaya kwesisikhathi isigqibe kanti sifuna ukunisa ukuthi ngithini siyawafuna lamasi wenu awu bazalwane sihluphekelaani sihlushwa ukuthi emseni nasifikile sonke Moses balande eGibhithe balethe la bayapi angithi le kwakuyikhempi yesingaki le yaseSinayi sisuke saya lapha saya Refidim sase sifike eSinayi angithi mabe fika eSinayi sorry ukuthi nginiblockela mabe fika eSinayi baze kuNkulunkulu njengoba ikhempi yafika yakhala intaba yaba lapha ya mase bezokhishwa la sebeswa lapha entabeni leli sulu njengoba liduma nje linstola ifiye linstola umsaba uNkulunkulu liyamhlambulula lo ukuthi zonke izinto zomndeni aphuma nazo ziyagezwa lo mbane nje ubucway the lightning flashed lo mbane ubucway uyamgoma umgomela lendlela ukuthi noma bengamkhuba athi uyazi wena Nkosi noma ngakhubeka kube nenyembezi uyikhala isule khona la uyazi ngizonitshena enye into bafowethu niyabaza abafuyi farmers abafuyi baba nento eziningi abayinika inkomo makuzinkomo izimvu makuyizimvu imbuzi makuzimbuzi inkomo lezi khothiswa khona itshe ezikhothiswa lona isilungu leso iziko ngamanye amagama simuthi iziko isu lokufuya neso nakubantu khona iziko lesintu leli ziko inkomo kugqitshwa into la esangweni lapha ephuma khona le ngakithi babe khona inyoka okuthiwa ibululu akazi bathi yini ngesilungu lenyoka inamabala amaningi anizazi ke ninyoka bazoyibulala bayigqibela zeqela inkomo phekwa lenyoka why kubugqitho lenyoka la ivila ino poison kodwa akusinyoka ukuthi mayi izusigi manje bisiyashaya amazinya ahlale lokhiwe ithatha isikhathi ukwaxazulula azawuvuleka ngoba ususukile nawe eduze kwayo so manje ingakho zeqiswa la kwenzela ukuthi mayihambile zingayi kude zikhumbule nje ikhaya ezasenyakatho ke le northern legcineni phela ngako Mozambique ngeke uyithinta inkomo yakhona mayizothengwa kuyanegotiatewa nayo kuthiwa sesidayisile hamba nananga umkhizi utsheni inkomo ngitsheni indaba hamba nananga umkhizi sikudayisile manje ke khona imali ezosala lapha ekhaya uyitshene failing which ayizukufika lapha ayisakhona lo konqamuka yonke into emotweni mayifika la bazoyehlisa khona kohlephuka yonke into ibethelelwe la igonyiwe abazalwane bayembathiswa la enkonzweni bahlale angithi inkomo mawuyithenga noma kuzolotshola ingane noma kunjani makuthiwa nazi inkomo ifakwa la esibayeni uthatha umquba walezi zala ekhaya ukuthelwe ngazo lezi ezifikayo why ukuze lezi mazi inuka zizwe ukuthi no the one of our own sonke la nabazalwane mayifika lo sisi lo mama eyiphumela le kade engayisonti engakholwa usephakathi kwethu kuyafathina siyadumisa la uyabuka uyaqalaza manje funa sithanda sithi Nkosi mniki isabelo sakhe mniki idlelo lakhe ngoba ungena ngami uyaphuma bese efumana idlelo lakhe ayikho into ebhlungu njengokukhonzisa amakholwa angalitholile idlelo lawo ikhole litholile idlelo lawo angeke likuhluphe yonke into eyokhulunywa enkonzweni uthi yes uma ingekho lo mali ngabe kufuneka imali ayikho mayikhona ikhona so akukho ngxaki ngoba lo muntu ungene ngomnyango walifumana idlelo lakhe njobe khonza nje la usebekiwe ummuzi umnini wendlu yamfaka njengesitsha esizophaka seve ivakashi ezobe zila ngoba endlini enkulu kunezitshe inhlobonhlobo
kodwa ikhona lezi eziserve ama VIP, bekhona lezi eziordinary. Lokhu umuntu uyazenza athi Nkosi, I avail myself. uNkulunkulu bazalwane akusili isonto leli. Cha akusili isonto liqala kwakuthiwa si movement. Kuqala kwathiwa i movement. Kwakuthiwa laba ngohamba vangeli laba. Laba umuntu wakhona eyedwa. That's why kungamampunge noma kungamanga ukuthi ngoma usuka la ukuthi uyoqashwa le kuthiwa ngafica ibandla lingekho ngase ngeke ukhona. Ayikho lonto. Malingekho ibandla likhona la. Mina ngingedwa nje ngiyakwazi ukufika lapha ngihlangana nabantu ngibathandazise ngenze yonke into ngenze imkhuleko ngenze yonke into okuyi preaching point sesu5 mina ngingedwa angeke akulona iqiniso uma uselwe ngoba uyibani onqobiswe mangasiyoselwe yiso mali ke lamzaliswi lo muntu umuntu wenkosi right lithi ke iBhayibheli ke bonke abantu ba shayisana babethukile. Moses led them out from the camp to meet their God. They stood at the foot of the mountain. All of Mount Sinai was covered with smoke because the Lord had descended on the mountain in the form of fire. The smoke billowed. Wanyuka intuthu ibheka phezulu. Alibonga igama lenkosi. Now, from the way out to the presence of God, God did not bring Israel out of Egypt merely to set them free. He brought them to himself. Wabaletha kuye. Wabephuma lapha eGibhithe nje besa kuye. Bazoba ifa lakhe. At the Mount Sinai, they encountered the holiness and majesty of God. They were called to consecrate themselves. They were reminded that they are God's treasured possession. They were called to be a kingdom of priests and a light to the nation. Nina, nukukhanya kweswe, nukukhanya kwabantu mabenibona nje. Funa kuthiwa nampa laba. Abantu balendlela awu sashunyezwa abafowethu kangaka sahlupheka kangaka hawu kwahlwa sikhona kwahlwa kwanqabeka mawusuke uyabona abafana Nkosi yami babona hawu bakithi babili bathathu ibandla elikhulu nje kangaka mina abafana abathathu nabo laba bathathu they are not sure uyedwa mhlawumbe othe dlwe esasi ukuthi singama ngayo kanti qala ubone insizwe enkonzweni hayi man insimbi kwakuthiwa insimbi edlezinye ya kwakuthiwa umafohloza mali ke langena manje obaningaka nje makuthiwa nje siniphuzisa le ntelezi yayiphuzwe ila amakholo amadala umswa kwathema uyovuka ngenyawo ngoba nawe uyinkonzo nami ngiyinkonzo sonke singenwe emoyeni sonke singenwe yizwi izidwele ngamandla singabanqobi ngoba izwi liyanqoba sonke singo never die sonke siphethe ithemba sonke sivukile awubheka iyuthi emabandleni ethu awubuki iyuthi ukuthi kwenzekani yes bayakhonza abantwana bethu Nkosi yami futhi laba abazalwa yithi bafuna ukukhonza ngaphandle bafuna ukukhonza kulamanye amabandla akhona nami nginazo nje izingane sifuna ukusonta nabelungu but hayi thina baba hayi sifuna kubelungu why to abelungu yonke into yabo 1 2 1 2 1 2 out 1 2 1 2 1 2 out futhi abelungu abayithatha ikhalenda mabebona ama-holiday bese befaka imihlangano yenkonzo la abelungu bayabhuka ama-holiday kunama-holiday la siyaphuma siya le e-South Coast soshaya ulwandle bathanda lokho-ke mabehamba nabakhwenyana babo angithiwa abakhwenyana babo odedi odedi ke ba-understand abafani nobaba obaba hayi alikhuni amakhanda udedi uya-understand uyamthuma udedi esitolo dedi awusitholele usisukele lapha esitolo mayithi uyagoloza hayi hamba kabuyile manje hambe ethethe udedi eyothenga usawuti esitolo ubaba ngeke ubaba
lutho ungamthuma ngaphi ubaba umthume hey ubaba niyamazi kodwa ubaba thina sasalwa ngamanye amadoda thina sasalwa ngamanye amadoda ehla yodwa nihlezi nina nibuka nivele ngaphansi kweyinsika ekhanyiselo kubanjwe isibani kanje ehla nje yedwa ayiswe inkukhu uthi mnandi ade ibekeni lena ngoyidla kusasa nina nidla unyawo nonyawo nekhanda nentamo bese kuthelwa isobho lapha ishayeleni ihlale lapha ngebhodo lincane emlinde yakusasa ngeke ulithinte leli bhodo ngisho ngabe ngazi ukuthi ngabe yini ngendlela nje ubaba de yiyo udedi ke uhamba nomama bayonelisa impahla ezitolo hayi bayoyithenga ziyeneliswa nje bese shoot udedi neshuthe bese yagumula lo ayibeke baya kwesinye isitolo Saturday bagumule bagqoke ahlula kwesinye isitolo koze shaya u2 bese bengena e-restaurant bedla lunch udedi manje wena nje obushe late nje umfuna la eKoteni uzomthola lapha ngoba wena umfuna la futhi umfuna ngolwesihlanu uthi akazoshanyela akuyibe siqala ikota ngomgqibelo uyihubhe lize leyoshona kuhlwe aphindele ekhaya ebusuku ekseni ngo6 umfuna la ngeke niphinde nibathole ngeke odedi abafuni futhi nememezelo ezinde bafuna ibhalwe phansi sisihlezi lapha beyidlula la zedlulela bese kuthiwa ke ama copies alezaziso ngizodlula niwathatha eminyango but nakho ke kanti thina sisebukhoneni ngoba sahlulwa izwi lokuphila lasiletha kule ndawo manje masihlezi lapha singabanqotshwe sithi awu Nkosi wangiyenga Jehova ngayengeka ngoba unamandla kunami singabantu abahlulweyo umthetho webesibhekele sahlangana nento enamandla yasiletha ngapha njoba ngihlezi lapha nje njoba ngilapha phakathi kwenu bafowethu angizizeli ngiziswa ngamandla athize nama ngizazi kanjani kodwa anginasay lento yangiletha la kwala ngithi ngiyahlala nami ngifuna ukuhlala enkonzweni ngithi oh Nkosi yami mina umuntu owathola sengiyafika ngihlala enkonzweni mangibabafica abazalwane ngizohamba kabili kathathu ngithandaze ngiphume bese kuthi dwe bekhona into engathi yasuka yini indaba ngenwe uma ungangenwe uzogila imkhuba esontweni uma ungangenwe inkambo ngeke ibebikho ngoba njengoba liduma nje ushaya nje umbani uletha a new character kuyini enzekalayo kukhona izinto ezifakwayo kuwe kumzalwane kunezinto ofanele bazingene ezokuphila uhlanjululwa i-cleansing process uhlanjululwa ezintweni zemndeni nakuphi namagama eshiwo nantontoni ngoma ubuyela usuka lapho uye kwabakini hamba batshela uthi hey sengiwasezulwini senginefa khona mawulele singcwabe sijabula khona umama athi ngimncwaba mina kwelinye ibandla washawa i-stroke basha ucingo ebusuku akithi kwathiwa thina ingcinga sivali thina basha ucingo sengizovala basha ucingo mfundisi umambani ushawa i-stroke asithi ushawa i-stroke uvuka ekseni ke ngithatha imoto ngiyakhona fika ngangena aliphi elinye igama na esisindiswa ngalo alikhe elinye igama elika Jesu lo elele lapha lo mama ngase ngiyathandaza ngase ngibeka izandla ke mayivuka athi mina hey mama khona umfundisi oyi-specialist say-stroke ufikile ngimlayela kwesibhedlela manje ke ezocela ukuthi izingane zikuthathe kusasa uye khona wathi lo mama wavusa ikhanda lo mamelele la
What, how? Uyangirefer. Ngizwe mina uthi alikho elinye. Ngaba namahloni. Wathi kholwa ilento adwisha ukuthi yenzakele. Hey, ngaphuma nginxothozela ngahamba lo mama wathi hayi njengoba usungithandazele nje ushilo wathi ayinyanga enkulu ikhona la yiyo lobukhuluma ngayo. Hamba ngabuyele emuva ngihamba kancane hayi Nkosi yami. Lo mama walele lapha phansi. Isuku lesithathu wavuka. Wabiza umndeni wonke. Wathi uzani la nonke. Akekho engimkweleta anything la. Nansi inkomo enizoyihlaba. Mase nibuya emncwabeni ngiseningibekile bese nidla inyama. Isibindi sale nkomo nisinika umfundisi esakhe. Esho mina. Angikho mina uyasho. Wathi ke sengihembe. Walala. Mabe sitshena lento. Hey, ngiqala ukungcwaba umuntu ngiphuza ujuice. Shaya ikhwela. Singcwaba ikholwa. Hawu ikholwa lifese kunamagazi nezihlahla nembuzi bekweko. Hawu. Wathi inkonzo yami nimtsheni umfundisi ayiphathe kahle ningithathe ningibeke lapha nihlabele inkomo nidle. Buya le emathuneni mina ngathi bakithi isibindi angithi kuthiwe esimfundisi amazwi awabe njalo ngoba lamazwi afanele amazwi omuntu ohamba siwadelela. Nami ngathi isibindi sonke singazukuthintwa babesabaka umuntu uma eshonile abantu basemakhaya maye kathi nje lokhu kuba njalo ngempela. Kodwa sadla inyama celebrate impilo yekholo. Hayi laba bagijima uthi hayi basiba la khawe ulwilo kulokuhle usesesifubeni sika Abraham. Besho umuntu abangani bakhe bethi ho okweniswe lapha. Basesifubeni sika Abraham futhi abamazi. Ubude bendlela kwasho ingane ekoteni. Umthetho wendlela yethu sasibekiwe endaweni. Bathathe Moses eGibhithe kodwa bavayelana bazogcotshwa bazokwembathiswa bazonikwa izinto zendlela ukube bangabi inkathazo endleleni ukusaba uNkulunkulu kube kubo. Lastly ekugcineni bangcwele babhalwe mbona ke lo red sibhale ngayo lokana uthanda usinike inkinga. May we not only experience God's deliverance but continually seek his presence, continually walk in holiness and reflect his light to others. Reflect his light to others. Wonke umuntu abone noma usebenza nawe noma ufundisa nawe noma uyinesi naye noma usebenza naye efamily, but light his light to them. Kube khona ukukhanya okusho lo muntu uyakholwa. Ngeke uyenze lento uzenzela wena, uyenza ngoba uyenziswa ongene kuwe ngaphakathi. Alibonga igama lika Jesu. Mswa kwathema asilande into zethu. It's not over yet until God says so. Namanje leyo mandla ngoba izwi lenkosi lithe nguye izolo. Nguye namuhla. Uye kuze kube phakade. Usewuye lo nkulunkulu ohamba nobabuhlongwane. Kusenguye. Inkinga yithi esihlehla nanokuthi singawenzi lo msebenzi. Niqaphele ngabe bikho silela emseni. Ngoba maye kasilela kuyomila imbewu imbiliso ezokona kulaba bese ke ihamba lembiliso njoba isonto selinjena nje. Usuthi mawulibuka fanele ufake izibuko upopole kahle ukuthi kwenziwani la. Uthola umuntu ukhuthele esontweni kodwa impilo yababa. Ukhutheleni uyambona impela cha yonke lento yenza kodwa impilo ayisho lokho. Kanti into yale nkonzo umehluko wale nkonzo nezinye inkonzo inkambo. Hayi khuluma. Ezinye inkonzo kuyadunyiswa. Bahlabelela abantu bakhona kuthiwa ngama worshiper kuthiwe yintoni bagxume baprofete benze konke ukuthi mawuthi uyicheck inkambo. Uthola akayanga entabeni yaseSinayi. Ma umuntu eka entabeni yaseSinayi uthe sisuka khona
asuke hambe ekhaya ade wangiyenga Jehova ubunamandla kunami bazalwane bami asimeni lapha kusasa sihlangana intombi khona la ekhaya ndobe nikhona kusasa ngolwesine abasha awu bakithi ningilethele bona nje makwasizakala noma bawu4 nje uNkulunkulu adunyiswe masulwini ngalelo la bekuba bengezenzela bengizobeka indishi namanzi la ngihlamba izandla ngithi inkosi yami bafowethu siyancenga ngobele benkosi ayikho into ebhlungu uyabona mina sengingright manje ngisafuna imali eningi iminyaka yami ihambile kodwa ngiyajabula ingane yami ibe ngaphezulu kwami ngajabula ingane yami mangibona ukuthi hawu uyazi lona usengifikelele lapha engafikanga khona kukumnandi lokho nje noma ungakanga esikoleni ukuthi ingane yakho mayisi isi graduate e-university hayi nami ngasizama isingisi ngasizama impela ngithi ya babizwa umunye lapha belungune kuneyilokana eyenziwa lapha babuza abafana bami bapresenta abasho zonke lezi zinto zabo babuza kabelungu bathi lengane zalo hu ngimna yes that's my son that's my son now uyaweswa lamandla uyabona ukushona phansi mayingane yakho ingelutho uyobheke lokho kudla utshwala nje ufuna ngamaphoyisa kuyaboshwa ingane ziye ziyasebenza yena uhleze ejele udlala amaphepha emini udlala amaphepha udlala amadayisi hip hop yini yonke ukhuluma ulimi lwamadimoni hey kwavela kwaba blind ngavela ngafahlaka hey magenge hey 20 years uhlezi mabe emkhipha ngeparule next week uphindela phakathi now ukhonzula ziyathinteka into zakho kodwa ma ingane ubonda hayi man siyaphambili ifika ingane ibonakale yonke into iqhamuke nawe usuthi mawuthandaza uthi hawu uNkulunkulu uyangizwa nami ngingebe lutho kodwa there is a hope ngoba nasi isitshalo noma ngahalala kodwa nanga umuntu hawu uyokhonza kanjani na ukhonza labantu abadakwayo ekhaya le awakudakwa wonke into umuntu uyafuna ngamaphoyisa lona unjani akanalutho uyokondliwa zabe mdala belethe emhlanje umondla nalo imali empesheni so kwezinye indawo ufica uthi uzokhonza ngolwesini bonke omama abadala babelethe izingane hawu kanti nina nisazala yini namanje chabo ezeyingane zibapho nini basesikoleni osekwaba yinoneni sizothini hawu ake nibalethe bafowethu nami ngisame ngisho kokugcina uNkulunkulu uza kumuntu uza kuye ezomnika into zakhe abese hamba ebukhoneni abese khonza ebukhoneni ibisinkonzo kuba yikhaya lemphefumulo kube yikhaya lethu sonke kube indawo yethu yokubaleka kube indawo yethu yokucasha kube indawo a center of hope la sivuswa khona kade sesiqakaziseke saphela kodwa lapha esifike sivuke khona sithi masila enkonzweni ipositiveness ibe kithi kade kudeliwe yonke into ongabonakala lutho kodwa ngegama lika Jesu uthi ngoba sesila sisebukhoneni benkosi ake nimene ngenyawo bangcwele sinomlilo thina sinomlilo thina kaJehova umlilo ingcwele lo mlilo lo sengathungana from Cape to Cairo ne-Afrika yonke sinomlilo kaJehova umlilo ingcwele ake sibonge bangcwele baba wethu olungileyo wethu ongcwele egameni uNkulunkulu owethu Baba esesinayo